Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa kabiri umwaka w'2025. General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi yishikiye muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Uvira, aho abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja barimo gucungera imbibe za Congo n'igihugu cy'u Burundi. General Prime Niyongabo ari kumwe na General Pacifique Masunzu urongoye zone ya gatatu mu gisirikare cya FARDC bageze ku basirikare b'u Burundi mu gace ka Uvira. Amakuru atugeraho aravuga yuko General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya Congo yateguje abasirikare b'u Burundi ko bagiye guhura n'intambara ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo. General Prime Niyongabo nawe yabwiye abasirikare b'u Burundi ko bagiye kurwana urugamba rwo gupfa no gukira. General Prime Niyongabo yateguje abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Congo bari mu gace ka Uvira ko bagiye kurwana urugamba rw'injyana muntu. Ngo hari imirwano ikomeye cyane igomba kubera muri kariya gace, kandi abasirikare b'u Burundi bagomba kuyitsinda byanga bikunda. Ngo nibadatsinda urugamba muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza umwanzi azinjira mu gihugu cy'u Burundi, kandi ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzahita butembagazwa. Amakuru yizewe yageze kuri Iyakure Official aremeza neza ko ku isaha y'isa 7:20 ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura uyu munsi ku igenekerezo rya gatatu aribwo General Prime Niyongabo ndetse na General Pacifique Masunzu bageze mu gace ka Uvira kegereye urubibe rw'u Burundi. Bahasanze abasirikare barenga 10,000 b'igihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bose bari muri kariya gace, ndetse mu ijoro ryakeye abandi basirikare barenga 5,000 baraye barungitswe muri kariya gace ka Uvira bavuye mu Burundi. Aba basirikare bafite misiyo ikomeye cyane: gucungera imbibe za Congo ndetse n'u Burundi. Ntihagire umuntu uva muri Congo ngo atere igihugu cy'u Burundi. Burundi buvuga ko bufite amakuru yizewe ko inyeshyamba za M23 nizimara kwinjira mu mujyi wa Bukavu ngo zizakomeza zerekeza muri Uvira, ndetse ngo zizagaba ibitero mu Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga ko M23 nimara kugera muri Kivu y'Amajyepfo ku mbibe z'u Burundi nta kabuza izafasha Red Tabara maze bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega burafite ubwoba bwinshi. M23 yahahamuye mu buryo bukomeye General Neva. Izi nyeshyamba za General Makenga zifite intwaro zikomeye, ndetse kuba zarigaruriye umujyi wa Goma ngo byeretse ubutegetsi bwa Gitega ko niziramuka zigeze muri Uvira ngo nta kabuza ubutegetsi bwa CNDD-FDD buzaba buri mu mazi abira. Amakuru yizewe yatugezeho ngaha kuri Iyakure Official aremeza ko igisirikare cya Congo n'igisirikare cy'u Burundi ngo biteguye kurwanya M23 bakayibuza kwinjira mu mujyi wa Bukavu. Gusa nubwo igisirikare cya Congo kivuga ko kiryamiye amajanja, amakuru twamenye nuko abasirikare ba Congo batangiye kuva muri Bukavu berekeza muri Uvira, abandi bagakomeza bigira muri Tanganyika. Hari amakuru avuga rwose ko abasirikare ba Congo batangiye guhunga bava muri Bukavu. Imiryango y'abagwizatunga ikomeye muri Bukavu batangiye guhungira i Bujumbura, abandi barimo kwerekeza mu gace ka Uvira. Hari n'amakuru yizewe yemeza ko guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe akawerekeza i Bujumbura, aho bagomba kuva i Bujumbura berekeza i Kinshasa. Aya ni amakuru yizewe turimo kuvana mu masoko yacu mu gisirikare cya FARDC.
Amakuru rero aremeza ko M23 rwose ishobora kwinjira mu mujyi wa Bukavu itarwanye, ahubwo imirwano ikomeye cyane ikazabera mu gace ka Uvira ku mupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 15 baryamiye amajanja hariya muri Uvira. General Pacifique Masunzu urongoye zone de defense ya gatatu mu gisirikare cya FARDC nawe yagaragaye muri kariya gace ngo ni agace k'ingenzi cyane ku gisirikare cya Congo ndetse n'u Burundi, ngo ni agace M23 ishobora gukoresha ifasha inyeshyamba za Red Tabara maze ngo bakavanaho ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye hano mu gihugu cy'u Burundi. Ayandi makuru atugeraho kandi aremeza ko inyeshyamba za FDLR zahunze muri Kivu y'Amajyaruguru nazo zamaze kugera mu gace ka Uvira. Izi nyeshyamba zirimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC ngo zahawe misiyo imwe yonyine, gucunga ko nta M23 igera mu gace ka Uvira. Ubutegetsi bw'u Burundi bufite ubwoba bwinshi ko M23 niramuka igeze mu gace ka Uvira nta kabuza ubutegetsi bwa Gitega buzaba burimo kubarirwa iminsi ku ntoki. Ngo nta kabuza M23 ntabwo yaturana n'ubutegetsi bwa Gitega, kandi General Neva arwanya M23 mu buryo bukomeye. M23 ngo ishobora kuzahita itembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Iki nicyo kintu gihangayikishije cyane General Evariste Ndayishimiye, ndetse yatangaje ko intambara izakomera cyane mu karere k'ibiyaga binini. Ubwo yaganiraga na bambasaderi bahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura, yavuze yuko afite amakuru yizewe ko intambara yo muri Congo nirangira igihugu cy'u Burundi aricyo kizakurikiraho. Ndetse General Neva yashinjije igihugu cy'u Rwanda ko aricyo kirimo guteza imidugararo mu karere k'ibiyaga binini. Ubu rero ubwoba ni bwose mu gihe M23 irimo gusatira umujyi wa Bukavu, kandi bigaragara yuko izawigarurira nta resistance ibayeho. Niyigarurira Bukavu izahita yerekeza muri Uvira. Kwerekeza muri Uvira bivuze yuko ubutegetsi bw'u Burundi buri mu kaga gakomeye cyane. Kuva muri Uvira werekeza i Bujumbura ni ibirometero bike cyane. Ubutegetsi bwa Gitega rero bufite ubwoba ko M23 izatembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru yizewe yatugezeho aremeza ko General Prime Niyongabo yaganiriye na General Pacifique Masunzu ku buryo bwo gucungera umutekano hariya mu gace ka Uvira. Aba bagabo beruye babwira abasirikare b'u Burundi ko intambara izabera muri Uvira ari intambara ikomeye cyane. General Masunzu ndetse na General Prime Niyongabo babwiye abasirikare ba Congo ndetse n'ab'u Burundi ko bagomba kurwana urugamba rukomeye kugira ngo umwanzi atagera muri kariya gace ndetse akaba yahungabanya n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu rero ibintu birakomeye cyane muri kariya gace. Burundi buravuga ko buzafasha FARDC kurwanya M23. Kuri uyu munsi kandi intwaro zikomeye z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Indege enye za gisirikare zavuye muri Afurika y'Epfo. Izi ndege zagaragaye ku kibuga cy'indege i Bujumbura, ndetse biravugwa yuko harimo intwaro zikomeye zo kurwanya M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ni ibintu rero bitoroshye cyane kuko urugamba rugiye gukomera, ndetse abihweza utuntu n'utundi bakavuga yuko intambara izabera muri Kivu y'Amajyepfo izaba ari injyana muntu. Abarwanyi ba M23 bateguje ko bagiye kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo. Intare za Sarambwe zateguje ko zigiye kubohora umujyi wa Bukavu. Ni mu gihe aba barwanyi bari mu ntera y'ibirometero bike cyane berekeza mu mujyi wa Bukavu. Amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abagwizatunga mu mujyi wa Bukavu batangiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango y'abasirikare bakomeye hariya i Bukavu nabo batangiye guhungira mu gihugu cy'u Burundi kubera ubwoba ko M23 yabigiye kwigarurira umujyi wa Bukavu.
ibintu ntabwo byoroshye rero muri Kivu y'Amajyepfo kuko abasirikare benshi ba Congo batangiye kwerekeza mu gace ka Uvira bakaba barimo kuva mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare b'u Burundi nabo bari mu mujyi wa Bukavu barimo kwerekeza mu gace ka Uvira. Bikaba bigaragara rero ko uyu mujyi wa Bukavu ushobora gufatwa nta n'imirwano ibayeho nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 3 ukwezi kwa kabiri hagaragaye ingendo nyinshi zirimo kuva mu mujyi wa Bukavu zerekeza i Bujumbura. Abagwizatunga bakomeye barimo guhunga umujyi wa Bukavu. Hari abakozi b'imiryango mpuzamahanga barimo kuva i Bukavu, ndetse amakuru amwe n'amwe aravuga ko abandi barimo kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda. Bafite ubwoba ko M23 yaba igiye kwigarurira uyu mujyi wa Bukavu. Aba barwanyi kandi bamaze gutanga integuza yuko uyu mujyi nawo bagiye kuwubohora nyuma y'aho bageze mu birometero bike cyane berekeza i Bukavu. Abarwanyi ba M23 bamenyesheje FARDC ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo bose ko bagomba kuva muri uyu mujyi wa Bukavu vuba na bwangu. M23 iravuga ko abaturage ba Bukavu nabo bagomba kubohorwa byanga bikunda. Ni nyuma y'aho izi nyeshyamba zigaruriye agace ka Kavumu ndetse zikabuza FARDC n'igisirikare cy'u Burundi gukoresha ikibuga cy'indege cya Kavumu bakira intwaro zikomeye cyane zivuye mu gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu rero agace ka Kavumu karimo kugenzurwa na zino nyeshyamba. Igihugu cy'u Burundi, igisirikare cya Congo ndetse na Afurika y'Epfo nabo bamaramaje baravuga ko bagomba gukora intambara ikomeye cyane yo kwirukana zino nyeshyamba mu buseruko bwa Congo. Nubwo M23 irimo kuvuga yuko igiye gufatana Bukavu, ibintu byayikomeranye mu buryo bukomeye. Igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera kuri zino nyeshyamba. Ibihugu bya rutura bikomeje gutegeka M23 ko igomba gusubira inyuma vuba na bwangu ikava mu duce yigaruriye. Ibihugu bigize G7 byamaganye cyane M23 ndetse bivuga ko igomba gusubira inyuma ikava mu mujyi wa Goma, ikava mu gace ka Minova ndetse no mu mujyi wa Sake. Ibihugu bya rutura ku isi biravuga yuko M23 igomba guhita iva mu mujyi wa Goma vuba na bwangu nta yindi nteguza. Ibi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubutaliyani ndetse n'Ubudage. Hakiyongeraho ibihugu byinshi byo mu Burayi bivuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma. M23 kandi ikava mu mujyi wa Minova ndetse n'agace ka Sake. Ibingibi rero bije byiyongera ku gitutu cy'ibindi bihugu bikomeye birimo Uburusiya buvuga yuko M23 igomba kuva mu mujyi wa Goma vuba na bwangu yihuse. Igitutu rero gikomeje kwiyongera. Ibihugu by'amahanga bikomeje kuvuga yuko M23 yavogereye umujyi wa Goma ndetse bikavuga yuko igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha M23. Abarwanyi ba M23 bo rwose bavuga yuko badateze kuva mu mujyi wa Goma, ibyo basaba byose batarabibona. Bwana Koloneli Nanga urongoye ihuriro AFC ririmo M23 yavuze ko bigaruriye umujyi wa Goma bawucakiye, ngo ntago rwose bazava muri uyu mujyi wa Goma, ngo n'abakongomani bari iwabo. Ntabwo rero bazava muri uyu mujyi wa Goma, ibyo basaba byose ubutegetsi bwa Congo butarabyemera. General Sultani Makenga urongoye M23 nawe yavuze yuko badashobora kuva muri uyu mujyi wa Goma. Abarwanyi ba General Makenga baryamiye amajanja mu mujyi wa Goma ndetse bamaze gufunga amayira yose yerekeza i Goma, ku buryo bizagorana cyane ku muntu ushaka kugaba ibitero mu mujyi wa Goma. Ntabwo byakorohera igisirikare cya Congo, igisirikare cy'u Burundi ndetse na Afurika y'Epfo kuba bakoresha indege z'intambara bakagaba ibitero mu mujyi wa Goma. Byaba ari sakirirego. Kugaba ibitero by'indege mu mujyi wa Goma utuwe n'abaturage amamiliyoni n'amamiliyoni byaba bisiguye ko wiyemeje kwica abanyagihugu. Nta yindi nzira rero ishoboka yo kugaba ibitero mu mujyi wa Goma kuko amayira yose M23 yamaze kuyafunga. Inzira z'amazi mu kiyaga cya Kivu zirimo kugenzurwa na bano barwanyi ba M23.
Inzira ziva muri Sake zerekeza za Masisi ugakomeza muri Kivu y'Amajyepfo zose zirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibingibi rero bisiguye ko nta nzira n'imwe haba muri za Rucuru, muri za Masisi, hose harimo kugenzurwa na bano barwanyi. Bizagora rero ku gisirikare cya Congo ndetse n'igisirikare cya Sadeke kuba bagaba ibitero mu mujyi wa Goma bagamije kuwigarurira. Ahangaha rero niho intare za Sarambwe zivuga yuko zigaruriye umujyi wa Goma zigucakiye ku nguvu, ngo ntago zizawuvamo uko byagenda kose. Ibi bihugu bya rutura ngo bizakomeza kuvuga, ariko ngo ntabwo rwose M23 izava muri uyu mujyi wa Goma. Amakuru atugeraho avuye mu masoko yacu yemeza yuko ibintu bishobora gukomera cyane mu minsi iri imbere. Sadeke, Uburundi ndetse na Congo bamaramaje baravuga ko bagomba kwisubiza uyu mujyi wa Goma. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo Bwana Patrick Muyaya yavuze yuko habura agahe gato cyane umujyi wa Goma bakawisubiza. Igisirikare cya Congo ngo kiryamiye amajanja kandi cyiteguye gukora intambara ikomeye cyane igamije kwigarurira umujyi wa Goma. Mu gihe rero FARDC ivuga ko izisubiza Goma ndetse igitutu cy'amahanga kikaba kiyongereye kuri zino nyeshyamba. Izi nyeshyamba zo rwose ziravuga yuko zigiye no kwigarurira agace ka Bukavu. Muri Bukavu ubwoba ni bwinshi, abasirikare ba Congo batangiye kuva mu mujyi wa Bukavu. Abasirikare b'u Burundi nabo barimo kwerekeza mu gace ka Uvira aho bagomba gucungera imbibe z'u Burundi ndetse na Congo. Hari amakuru yizewe yemeza ko imiryango y'abagwizatunga yamaze guhungira i Bujumbura ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Imiryango y'abasirikare bakomeye nayo yagaragaye i Bujumbura aho barimo kuva i Bukavu bavuga ko barimo guhunga imirwano. Hari amakuru yizewe yemeza ko guverineri w'agace ka Kivu y'Amajyepfo nawe yamaze guhungisha umuryango wiwe ukaba wahungiye i Bujumbura. Amakuru atugeraho aravuga ko umuryango wa guverineri wamaze kugera i Bujumbura, ndetse amakuru akemeza ko ushobora guhaguruka i Bujumbura werekeza i Kinshasa. Amakuru yandi rero akemeza yuko bamwe mu basirikare bakomeye barimo abajenerali n'abakoloneli nabo bamaze guhungisha abagore babo n'abana bakaba berekeje i Burundi. Abakomando bagera kuri 300 b'igisirikare cy'u Burundi baraye bitaye kuri Songoye muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi ba M23 baraye bivuganye abakomando barenga 300 b'igisirikare cy'u Burundi. Muri bano basirikare bapfuye harimo Koloneli Mutabazi warurongoye imirwano mu gace kabereyemo urugamba rukomeye. Imirwano ikomeye cyane yabereye mu gace ka Kavumu aho abakomando ba FARDC bari bagabye ibitero bari kumwe n'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi. Bashakaga kwigarurira agace ka Kavumu ngo bagenzure ikibuga cy'indege, ariko inyeshyamba za M23 zabavuniye umuheto mu buryo bukomeye. Abakomando barenga 300 b'igisirikare cy'u Burundi bitabye Imana. Muri bano bapfuye harimo Koloneli Mutabazi warurongoye imirwano. Abasirikare benshi ba Congo nabo baguye ku rubuga rw'imirwano. Abapfuye bararenga 200 nk'uko amasoko yacu arimo kubyemeza. Kugeza ubu ngubu agace ka Kavumu karimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'inyeshyamba za M23. Amakuru atugeraho aravuga ko FARDC ndetse n'abarundi bashakaga kugenzura ikibuga cy'indege cya Kavumu kugira ngo bagikoreshe bakira intwaro zikomeye cyane zigomba kuva mu Burundi zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ku munsi w'ejo ku masaha y'umugoroba ibintu byari bikomeye cyane mu gace ka Kavumu. FARDC ifatikanije n'abarundi bavuye mu mujyi wa Bukavu bari mu modoka za gisirikare harimo abakomando bakomeye cyane b'igihugu cy'u Burundi. Bari bahawe misiyo yo kubohoza ikibuga cy'indege cya Kavumu maze indege z'intambara zikava mu Burundi zikagwa i Kavumu ndetse n'ibikoresho by'intambara bikava i Bujumbura byerekeza muri Congo. Amakuru yizewe avuga ko bano basirikare bari barongorwe na Koloneli Mutabazi w'igisirikare cy'u Burundi. Habaye imirwano ikomeye cyane mu micungararo y'agace ka Kavumu. Abarwanyi ba M23 barwanye urugamba rukomeye.
Amakuru yizewe yemeza neza ko abakomando barenga 300 b'igisirikare cy'u Burundi bitabye Imana. Abasirikare ba Congo barenga 200 nabo bakaba baraguye ku rubuga rw'imirwano. Ibyo bari barimo kurwanira rero ntago babigezeho, bitaye kuri songoye kuko agace ka Kavumu kugeza n'ubu turiko turavugana karimo kugenzurwa mu buryo bwuzuye n'intare za Sarambwe. Ku munsi w'ejo kandi abasirikare benshi b'u Burundi bongeye kwita kuri songoye mu kiyaga cya Kivu. Amakuru twamenye nuko hari abasirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba Congo bafashe ubwato bw'intambara bakanyura mu kiyaga cya Kivu bagira ngo bajye kugota agace ka Nyabibwe, noneho babone uko bamanuka berekeza mu gace ka Kavumu. Aba basirikare nabo umugambi wabo warabapfubanye. Ubwo bari bari mu kiyaga cya Kivu, intare za Sarambwe zabarasheho urufaya rw'amabombe. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare barenga 100 baguye mu kiyaga cya Kivu mbere gato yuko ubwato bwabo bukata ngo busubire mu mujyi wa Bukavu, ariko bwari bwangiritse mu buryo bukomeye. Amakuru avuga yuko mbere gato yuko bagira ku nkombe zo muri Kivu y'Amajyepfo berekeza i Bukavu, ubwato babuvuyemo bakabuta mu kiyaga cya Kivu kuko bwari butangiye kurohama. Amakuru rero avuga yuko abasirikare barenga 100 bapfuye ubwo M23 yabamishagaho urufaya rw'amabombe mu nkengero z'agace ka Nyabibwe. Aba basirikare bari bigiriye inama yo gukoresha ubwato bwa gisirikare mu kiyaga cya Kivu maze bakajya mu gace ka Nyabibwe bakarwana urugamba rukomeye bakerekeza muri Kivu y'Amajyepfo mu gace ka Kavumu. Byose byarabapfubanye rero kuko agace ka Nyabibwe kagenzurwa n'intare za Sarambwe. Amazi yo mu Kivu agenzurwa n'abarwanyi ba M23, ibintu byatumye abasirikare ba Congo bita kuri songoye. Umunsi w'ejo wabaye umunsi mubi cyane ku gisirikare cya Congo ndetse no ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi barishwe ndetse ibiziga byabo birimo kugaragara ku musozi. Amakuru atugeraho aravuga ko nta kiziga na kimwe abarundi babashije gutwara bakivana ku rubuga rw'imirwano mu gace ka Kavumu. Abasirikare bari bagiye ku rugamba n'abasirikare b'abakomando bari bitezwe ko bagomba kwigarurira agace ka Kavumu maze indege z'intambara zikava mu Burundi zikajya hariya i Kavumu zitwaye ibikoresho bya gisirikare, ariko ibi byose byabataye kuwa amazi. Reka mbibutse ko indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura zifite ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare, ndetse hari n'izindi ndege zari zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura zitwaye ibikoresho bya gisirikare nazo zari zavuye muri Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero ikomeje kuzana indege z'indwanyi ndetse n'ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare i Bujumbura. Ibi bikoresho rero ngo bigomba kujya ku rubuga rw'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi niyo mpamvu abasirikare ba Congo ndetse n'abarundi ku munsi w'ejo barwanye umuhenerezo kugira ngo barebe ko indege za Afurika y'Epfo zagwa ku kibuga cy'indege i Bukavu hariya mu gace ka Kavumu, ariko byabataye kuwa amazi. Abarwanyi ba M23 babaye ibamba ndetse bavuga yuko byanga bikunda nta mwanzi agomba gushyira indege yiwe mu gace ka Kavumu. Nta ndege izagwa i Kavumu ndetse nta nubwo umwanzi azakoresha kiriya kibuga cy'indege. Ibi ni ibitangazwa n'intare za Sarambwe. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko mu basirikare b'u Burundi baguye ku rugamba harimo Koloneli Mutabazi wari urongoye abakomando b'igisirikare cy'u Burundi. Koloneli Mutabazi arazwi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Koloneli Mutabazi yavuzwe mu mabi akomeye cyane yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015. Koloneli Mutabazi yaravuzwe mu bwicanyi bukomeye cyane bwibasiye abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwari burongowe n'umuhisi Petero Nkurunziza. Koloneli Mutabazi yaranyuruje abantu benshi. Koloneli Mutabazi yataye abantu benshi mu ibohero, abandi benshi baborejwe akagufa. Koloneli Mutabazi arazwi cyane mu madosiye yo kwica abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Koloneli Mutabazi kandi arazwi cyane mu madosiye menshi cyane y'ubusuma mu gihugu cy'u Burundi. Uyu ni umugabo wagiye avugwa mu byaha byinshi cyane by'umugambwe wa CNDD-FDD.
Bungubu rero amakuru arimo kutugeraho aremeza neza ko Koloneli Mutabazi abarwanyi ba M23 bamwiciye mu gace ka Kavumu. Ni inkuru mbi cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Amakuru angeraho aremeza neza ko igisirikare cy'u Burundi cyamaze kumenyeshwa iby'aya makuru. Amakuru yamaze kugera mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza urupfu rwa Koloneli Mutabazi. Imiborogo n'amarira ni byose mu miryango y'abafite abana babo bakomeje kugwa mu buseruko bwa Congo. Ubutegetsi bwa Generali Evaristo Ndayishimiye bukomeje kohereza abana b'u Burundi ngo bajye kwita kuri songoye muri Congo. Dore ngubu mu ijoro ryakeye amakuru yamenyekanye nuko abasirikare barenga 5,000 b'igisirikare cy'u Burundi baraye bagiye mu gace ka Uvira ngo bajye gucungera imbibe z'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngo hari amakuru yizewe yemeza ko inyeshyamba za Red Tabara zirimo kwisuganya kugira ngo zigabe ibitero bikomeye mu gihugu cy'u Burundi. Kubera iyo mpamvu rero abasirikare barenga 5,000 baraye barungitswe muri Congo hariya mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Basanzeyo abandi basirikare barenga 10,000. Ibintu rero birakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Congo. Imiryango yabo yabujijwe gukora ikiriyo ndetse nta nubwo bemerewe kunamira abana babo. Ibiziga bikeya byabashije gushikanwa mu gihugu cy'u Burundi byarashyinguwe ku itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda muri Bubanza. Nta musivile n'umwe yigeze arekurirwa kujya guhamba uwo mu muryango wiwe. Byose byakozwe mu kinyegero gikomeye cyane. Ubutegetsi bwa CNDD FDD ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bavuze ko abanyagihugu batagomba kumenyeshwa ibiriko birabera ku rugamba. Birashoboka ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu karere k'ibiyaga binini. Ibimenyetso byose birimo kwerekana ko ibintu birimo kuyangara mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka gatondo k'igenekerezo rya 3 ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura, indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Hari indege zigera kuri 4 zavuye muri Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi ndetse n'amasoko yacu ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye aremeza ko ari indege 2 za gisirikare z'indwanyi ndetse n'izindi ndege 2 zari zitwaye ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Ndasubiramwo. Mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 3 indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ni indege zigera kuri 4. Indege 2 ni indege z'indwanyi, izindi ndege 2 nazo zari zitwaye ibikoresho bikomeye cyane bya gisirikare. Amakuru arimo kongeraho muri aka kanya avuye mu masoko yanjye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko u Burundi burimo gutegura intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Igisirikare cya Afurika y'Epfo nacyo kirimo kuzana ibitwaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bizakoreshwe mu buseruko bwa Congo. Hari amakuru yizewe yemeza ko abasirikare benshi ba Afurika y'Epfo bagiye kongera kujya mu buseruko bwa Congo, ndetse Perezida Cyril Ramaphosa n'igisirikare cya Afurika y'Epfo bakaba barafashe ingingo yo kongera abasirikare ba Afurika y'Epfo bari mu buseruko bwa Congo kugira ngo bahangane n'inyeshyamba za M23. Amakuru rero aravuga ko nyuma y'aho abarwanyi ba Generali Makenga bigaruriye ikibuga cy'indege cya Goma ndetse bakaba barimo no kugenzura agace ka Kavumu karimo ikibuga cy'indege cya Kavumu, ubungubu ibikoresho bya gisirikare birimo kuva muri Afurika y'Epfo birimo kugwa mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibi bikoresho ngo bishobora kuva i Bujumbura byerekeza mu gace ka Sud Kivu, mu gace ka Uvira aho bizakoreshwa n'abasirikare b'u Burundi, abasirikare ba Afurika y'Epfo ndetse n'abasirikare ba Congo. Amakuru yose arimo kongeraho aremeza ko ibintu bigiye kudogera mu karere k'ubuseruko bwa Congo. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bagiye kwiyongera muri kariya gace. Sadeke yamaze gufata ingingo ikomeye cyane kwigiye kurwana n'abarwanyi ba M23.
ubu rero igihugu cy'u Burundi nicyo kirimo gukoreshwa mu buryo bukomeye. Ikibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura kirimo kwakira indege z'indwanyi. Indege zavuye muri Afurika y'Epfo ngo ni indege zihambaye cyane z'urugamba. Ni indege ngo byitezwe koko zizagamburuza abarwanyi ba M23. Imizigo iremereye cyane yavuye muri Afurika y'Epfo irimo intwaro zikomeye, ndetse ngo harimo n'amasasu menshi cyane azifashishwa ku rugamba bagiye kurwana mu buseruko bwa Congo. Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Generali Evaristo Ndayishimiye w'u Burundi ndetse na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bamaze kwanzura ko nta kindi kigomba gukorwa usibye intambara mu buseruko bwa Congo. Amakuru yizewe yemeza ko bano bategetsi batatu bamaze gufata umwanzuro ukomeye cyane wemeza ko intambara igomba gukomeza mu buseruko bwa Congo, kandi ko bagomba kwirukana M23 mu duce yigaruriye. Cyril Ramaphosa, Perezida Tshisekedi ndetse na Generali Neva bahuriye ku ngengabitekerezo imwe yo kwanga abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi, ndetse bavuga yuko Abatutsi aribo barimo kwigarurira ubuseruko bwa Congo. Mu minsi ishize igihugu cya Afurika y'Epfo cyifatiye ku gahanga igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cya Afurika y'Epfo cyavuze ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye mu mujyi wa Goma bakawigarurira. Ibingibi rero ni imvugo y'ubutegetsi bwa Congo, ariko irimo gukoreshwa n'abategetsi b'u Burundi ndetse n'abategetsi ba Afurika y'Epfo. Cyril Ramaphosa yatutse igisirikare cy'u Rwanda avuga ko ari umutwe witwaje ibirwanisho. Habaye ukutumvikana gukomeye hagati y'ubutegetsi bw'u Rwanda n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo rero ikomeje gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Afurika y'Epfo ivuga ko abasirikare b'u Rwanda aribo binjiye muri Congo ndetse ngo bakigarurira umujyi wa Goma. Afurika y'Epfo yavuze ko izakora ibishoboka byose igafasha ubutegetsi bwa Tshisekedi maze ngo bakirukana M23 mu mujyi wa Goma. Amakuru atugira ko kandi avuga ko bano bategetsi batatu bose bahuriye ku ngengabitekerezo y'amoko, aho ubutegetsi bwa Congo, ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Afurika y'Epfo bafite ingengabitekerezo yemeza neza ko ngo abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi bashaka kwigarurira ubuseruko bwa Congo maze ngo bagashinga icyo bita Empire Himatutsi. Izi ntambara zirimo kubera mu buseruko bwa Congo, aba bategetsi batatu bavuga ko ari intambara z'amoko. Bavuga yuko ari intambara z'Abanilotike ndetse n'intambara z'Ababantu. Muri iyi minsi rero ngo Ababantu bagomba gukora ibishoboka byose bakanga ko Abanilotike bigarurira ubuseruko bwa Congo. Tshisekedi, Generali Neva ndetse na Perezida Ramaphosa bavuga yuko ari abantu bo mu bwoko bw'Ababantu. Bakavuga rero ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo barwanye Abanilotike bareke kwigarurira ubuseruko bwa Congo nk'uko babibagiriza. Iyi ni ingengabitekerezo y'amoko. Ni ingengabitekerezo ishingiyeho izi ntambara zose barimo kurwana mu buseruko bwa Congo. Generali Neva we aravuga yuko ibintu bizakomera cyane ndetse ko intambara izakwirakwira mu karere k'ibiyaga binini. Uyu munsi mu masaha ya gatondo ku isaha y'isa moya n'iminota 37 nibwo indege z'igisirikare cya Afurika y'Epfo zaguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ibingibi rero birerekana ko ibintu bikomeye cyane ndetse ko Cyril Ramaphosa umujinya wamwishe. Cyril Ramaphosa aravuga ko byanga bikunda agomba kurwana intambara ikomeye mu buseruko bwa Congo. Cyril Ramaphosa aravuga yuko agomba kurwanya M23. Cyril Ramaphosa mu minsi ishize yagirije igihugu cy'u Rwanda ko cyarashe ku basirikare ba Afurika y'Epfo. Nyamara ubwo yaganiraga na Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ngo yamwemereye ko abasirikare ba Afurika y'Epfo batigeze bicwa na M23 ahubwo ko ngo bishwe n'igisirikare cya FARDC. Bimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo byatangiye kwandika inkuru zivuga yuko ngo abasirikare b'u Rwanda barashe ku basirikare ba Afurika y'Epfo, ndetse ngo abasirikare b'u Rwanda nibo bishe abasirikare ba Afurika y'Epfo bari bacungereye ikibuga cy'indege mu mujyi wa Goma.
nyamara mu kiganiro Ramaphosa yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda yamwemereye ko nta musirikare wa Afurika y'Epfo wigeze araswa n'abarwanyi ba M23 baregwa gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo ngo ababishe n'abasirikare ba FARDC nk'uko Ramaphosa yabyibwiriye Perezida Kagame. Amakuru atugeraho rero aravuga ko igihugu cya Afurika y'Epfo gifite umujinya mwinshi cyane kubera abasirikare bacyo baguye muri Congo, abandi bakaba barafashwe matekwa. Amakuru dufite nuko abasirikare ba SADC bava muri Afurika y'Epfo barenga 100 baba baraguye ku rubuga rw'imirwano ariko bikanyegezwa. Amakuru atugeraho avuga ko rwose abasirikare barenga 100 ba Afurika y'Epfo baguye mu buseruko bwa Congo mu mirwano ikomeye cyane yabashyamiranyije n'abarwanyi ba M23. Benshi baguye mu gace ka Mubambiro ubwo bari barimo kwitambika M23 bayibuza kwerekeza mu mujyi wa Goma. Abandi benshi nabo baguye ku kibuga cy'indege ubwo bari barimo kurwana banga ko M23 yakwigarurira ikibuga cy'indege. Uru rupfu rero rw'abasirikare ba Afurika y'Epfo ngo rurimo gukorogoshora mu buryo bukomeye cyane Perezida Ramaphosa, akavuga ko byanga bikunda agomba kurwana kandi agatsinda intambara mu buseruko bwa Congo. Afurika y'Epfo iravuga ko izihorera kuri M23. Niyo mpamvu rero Afurika y'Epfo irimo kohereza indege z'intambara ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo bijye mu buseruko bwa Congo urugamba rwambikane. Abihweza ivya politike baravuga ko mu karere k'ibiyaga binini ibintu bishobora kuba bibi cyane. Abategetsi barimo General Evaristo Ndayishimiye bamaze iminsi batangaza ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane. Burundi buvuga ko u Rwanda rurimo gufasha abantu bashaka gutera igihugu cy'u Burundi. Congo nayo ivuga ko yatewe n'igihugu cy'u Rwanda. Aba bategetsi b'u Burundi na Congo bamaze iminsi batangaza ko bashobora gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda nacyo cyatangaje ko gifite amakuru yizewe yemeza ko intambara zirimo kubera mu buseruko bwa Congo zitagamije gutsinda M23 gusa, ahubwo ko ngo zigamije no gutera igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda rero kikavuga ko cyashyizeho ingamba z'ubwirinzi kandi ko zidateze kuvaho igihe cyose umutekano w'u Rwanda ukibangamiwe muri ubu buryo bukomeye. Igihugu cya Afurika y'Epfo nacyo cyatangiye kwijandika muri izi ntambara ndetse igihugu cya Afurika y'Epfo ngo gishobora gushyigikira abavuga ko bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Cyril Ramaphosa yashyize ibikangisho ku gihugu cy'u Rwanda ndetse amakuru yatangajwe na Perezida Kagame w'igihugu cy'u Rwanda yemeza ko Afurika y'Epfo iri mu mugambi wo gufasha abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Muri iyi minsi ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo birimo guha ijambo abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Mwarabibonye ibimenyesha amakuru byo muri Afurika y'Epfo byahaye ijambo General Kayumba Nyamwasa. Nako ntabwo akiri generali kuko amapeta yiwe inkiko zo mu Rwanda zarayamunyaze. Uyu mugabo Kayumba Nyamwasa rero yatangaje amagambo akomeye cyane ndetse igihugu cya Afurika y'Epfo bikagaragara yuko kirimo gushaka gukora ibishoboka byose ngo gihungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kinyuze mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko General Kayumba Nyamwasa igihugu cya Afurika y'Epfo cyaba kigiye kumufasha ndetse bagafasha inyeshyamba ziri muri Congo ngo zigamije gutera igihugu cy'u Rwanda. Uko bigaragara rero ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane muri kano karere. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera. Icyuka cyo kurebana y'ingwe hagati y'u Rwanda n'u Burundi ndetse na Congo nacyo gikomeje kwiyongera. Abihweza ivya politike bakavuga ko igihugu cya Afurika y'Epfo kirimo gushyira ibintu ku rundi rwego, aho kirimo kuzana ibitwaro biremereye cyane ndetse n'indege z'intambara zikaba zirimo kwisuka mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru atugeraho avuye mu gisirikare cy'u Burundi aremeza ko mu ijoro ryakeye abasirikare b'u Burundi bagera ku 5,000 baraye bajabutse urubibe bakajya muri Congo, aho ngo bagiye gucunga umupaka wa Congo n'igihugu cy'u Burundi.
Hari amakuru avuga yuko inyeshyamba zaturuka muri Congo maze ngo zikagaba ibitero bigamije guhungabanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uko byagenda kose rero ntabwo ibintu byoroshye. Icyuka cy'intambara cyo kirimo kugaragara mu karere k'ibiyaga binini, kandi abategetsi bakomeye barimo kugaragaza yuko intambara yonyine ariyo igiye gukemura ibibazo muri kano karere. Burundi, Congo ndetse na Afurika y'Epfo bamaramaje baravuga ko bagiye gukora intambara karundura muri kariya karere k'ubuseruko bwa Congo, kandi ngo byanga bikunda M23 n'abayifasha ntabwo bizabagwa neza. Ubutegetsi bwa Congo ndetse n'ababushyigikiye bemeza badashidikanya ko ngo igihugu cy'u Rwanda aricyo gifasha abarwanyi ba M23. Ni ibirego u Rwanda rwateye utwatsi ndetse rukavuga yuko u Rwanda ruhangayikishijwe n'umutekano warwo, aho igisirikare cya Congo kirimo gufasha FDLR hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Igisirikare cy'u Burundi cyarungitse abasirikare barenga 5,000 ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru yizewe yageze kuri Iyakure Official aremeza neza ko ku masaha y'umugoroba ku igenekerezo rya 2 aribwo abasirikare b'u Burundi bageze mu bice bya teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Abasirikare b'u Burundi barenga 5,000 bageze muri Kivu y'Amajyepfo gucungera umupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni nyuma y'amakuru akomeye cyane avuga yuko hari abarwanyi bashaka guturuka mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo maze bakagaba ibitero bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagamije kuvanaho ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwoba ni bwose mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye burimo kwikanga igiti n'ibuye, buravuga yuko hari umugambi ukomeye cyane w'abantu bashaka gutembagaza intwaro ya CNDD-FDD bavuye muri Kivu y'Amajyepfo. Muri iyi minsi General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda kirimo gushaka gukora ibintu bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yavuze yuko azi neza ko u Rwanda rushaka gufasha inyeshyamba maze ngo zigatembagaza ubutegetsi bw'u Burundi. Amakuru yizewe yageze kuri Iyakure Official. Amakuru tuvana mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ku mugoroba w'igenekerezo rya 2 ukwezi kwa mbere abasirikare barenga 5,000 b'igisirikare cy'u Burundi bageze mu gace ka Uvira muri Kivu y'Amajyepfo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ni ku bwumvikane bw'igihugu cya Congo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abavuye muri Kivu y'Amajyaruguru yose bagiye muri Kivu y'Amajyepfo, usibye abasirikare bake cyane basubiye mu Burundi. Amakuru atugeraho rero aravuga ko abasirikare barenga 15,000 b'u Burundi barimo kugaragara mu gace ka Uvira, aho ngo barimo gucungera umutekano ku mbibe za Congo n'igihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bafite ibitwaro bikomeye. Aba basirikare baryamiye amajanja ndetse ngo biteguye guhangana n'umuntu uwo ari we wese washaka guteza agasomborotso ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega bufite ubwoba bwinshi. General Evariste Ndayishimiye ngo afite ubwoba ko abantu bashobora guturuka muri Congo maze bagatembagaza intwaro yiwe. Hari amakuru avuga yuko abasirikare ba Intambara baryamiye amajanja muri Congo, kandi ko nabo bashaka kwinjira mu gihugu cy'u Burundi bakaba batembagaza intwaro ya CNDD-FDD. Inyeshyamba za Intambara zimaze iminsi zironka imyimenyerezo ikomeye cyane muri Congo, ndetse izi nyeshyamba zisigaye zifite ibirwanisho bikomeye cyane nk'uko amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi abitangaza. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko ubutegetsi bwa Gitega bwahisemo kurungika abasirikare benshi muri Congo hariya muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo batangire izi nyeshyamba za Intambara. Amakuru atugeraho kandi aravuga yuko bano basirikare bagiye muri Congo bafite gahunda yo kurwana na Intambara bakayigabaho ibitero bikomeye cyane hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya teritwari ya Fizi.
hari amakuru avuga yuko abakomando b'igisirikare cy'u Burundi ubungubu bagiye gutangiza ibitero bikomeye byo guhiga bukware zino nyeshyamba za Red Tabara. Ubutegetsi bwa Gitega buravuga yuko bubangamiwe cyane ndetse bukemeza ko bufite amakuru yizewe ko hari inyeshyamba zikomeye zizava muri Congo maze zikagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Burundi buhana umupaka na Congo ndetse kuva hariya mu gace ka Uvira werekeza i Bujumbura ni ahantu hafi cyane rwose. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko abarwanyi ba Red Tabara nabo baryamiye amajanja kandi ko biteguye guhangana n'ubutegetsi bwa Gitega. Nyuma yaho abarwanyi ba M23 batangiye gusatira umujyi wa Bukavu. Ibintu byatangiye kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bw'u Burundi bwatangiye kwikanga buvuga yuko M23 niramuka igeze muri Kivu y'Amajyepfo nta kabuza izafasha abarwanyi ba Red Tabara maze ngo bakavanaho ubutegetsi bwa Gitega. Kuva i Bukavu werekeza i Burundi n'ahantu hafi cyane, ni ukumanuka ukagera muri Uvira, ubundi haba hasigaye ibirometero bike cyane ugahita unyura mu Gatumba ukagera i Bujumbura. Amakuru atugeraho rero aravuga ko General Evariste Ndayishimiye abibona neza ko intwaro yiwe igeramiwe, ngo nta kabuza yarwanyije M23 mu buseruko bwa Congo. Aba barwanyi rero ngo nibaramuka bageze ku mupaka w'u Burundi ngo ntago bazamugwa amahoro. Nta kabuza rero ngo bazafasha Red Tabara kandi ngo bazakora ibishoboka byose bavaneho ubutegetsi bwa Gitega bwagaragaje ko bushyigikiye ingengabitekerezo z'amoko ndetse n'urwango ku bwoko bw'Abatutsi. Ubutegetsi bwa Gitega rero bwabuze ayo bucira n'ayo bumira, buriko burakora ibishoboka byose ngo butangirire hafi. Abasirikare ibihumbi n'ibihumbi barimo kugaragara ku mupaka w'u Burundi na Congo. Baravuga ko bagiye kurwana umuhenerezo ndetse ko nta nyeshyamba izigera yinjira mu Burundi iturutse mu gace ka Uvira. Muri iyi minsi hari ubwoba bwinshi cyane bw'intambara mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yarateguje ku mugaragaro abanyagihugu b'u Burundi. Yababwiye ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. General Neva yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo kirimo gutegura imigambi y'intambara mu gihugu cy'u Burundi. Imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Bujumbura, General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko igihugu cy'u Rwanda ngo cyashoje intambara muri Congo, ndetse avuga ko afite amakuru yizewe ko muri Congo nibirangira nta kabuza bazashoza intambara ku gihugu cy'u Burundi. Yateguje abarundi rero kuryamira amajanja kandi bakitegura intambara ikomeye. Mu gisirikare ko ibintu byahinduye isura. Abasirikare baryamiye amajanja irya nino ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi kandi bafite ibitwaro bikomeye barimo kuryamira amajanja irya nino muri za Kirundo, muri za Kayanza, muri za Cibitoke ndetse no mu bindi bice byose igihugu cy'u Burundi gihana imbibe n'igihugu cy'u Rwanda. Mu gisirikare babwiwe ko intambara ikomeye cyane igiye kuba mu Burundi. Mu gisirikare barategujwe ubungubu baryamiye amajanja. Igisirikare kiri kuri standby class 1, ni ukuvuga ko umunota ku wundi urwamo rw'amasase rushobora kumvikana mu Burundi. Abasirikare rero bategujwe ko umunota ku wundi bashobora gutangiza intambara ikomeye cyane ndetse ko ibintu bishobora kudogera mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ntabwo byoroheye ubutegetsi bwa CNDD FDD, ndetse hari n'amakuru yemeza yuko General Neva arimo kwikanga kudeta y'abasirikare bamaze kurambirwa intwaro yiwe. Muri iki gihe igihugu cy'u Burundi kiri mu bibazo byinshi cyane by'ubukungu. Abaturage bakaba babayeho nabi cyane, igitoro cyarabuze mu Burundi, inzara irimo kwica abaturage. General Neva afite ubwoba ko abasirikare bashobora gutembagaza intwaro yiwe. Muri iki gihe kandi abana b'u Burundi bakomeje gupfira muri Congo. Ni ibintu byashavuje cyane abarongoye igisirikare. Hari ubwoba rero ko intwaro ya CNDD FDD yatembagazwa n'abasirikare bamaze kurambirwa inyifato ya General Neva. Muri iyi minsi General Neva ariko arahinduranya abacungera umutekano wiwe. General Neva arahindagura mu buryo bukomeye abamugenda inyuma, ndetse nta muntu n'umwe arimo kwizera muri iyi minsi.
hari amakuru avuga ko akagwi k'abajenerali barongoye igihugu cy'u Burundi kaba kamaze kurambirwa inyifato ya Generali Neva, ndetse ngo bashobora kumukorera kudeta umunota ku wundi. Ibintu ntabwo byoroshye rero mu ntwaro ya CNDD FDD, harimo kwikeka gukomeye cyane, ndetse ibihangange muri CNDD FDD birakekwa ko byaba bishyigikiye umugambi wo kuvanaho General Varisto Ndayishimiye.